аякларына теллер баглап электрик агына кечирип кыйнаганлар. Bunun beraber ormanга кетирип, өлдүрүүнен коркутуп көтеклегенлер. Адвокат Айдар Азаматов каналымыздын эфиринде ишгалчылар Асан Ахтемовнун насыл азапларга чектиргенин тариф этти. О газ борусунда диверсияда кабатланмакта. Имаэджи Ахмеджет СИЗОсунда бул дава боюнча тутулган да бир кырым татары Асаннын эки докмуш кардашы Азиз Ахтемовнен көрүшкен убакыт бунун тафсилаты акканда хабар алды. Оны да диверсияда кабатлайлар. Ишгалчылар Асанны СИЗОдан алып, оны Ливатки коюнда кераланган эвине текрарлы тинтууну кечирмек үчүн алып кеткенлер. Азизнен көрүштүм. Онен бир 40 дакыка бузулап кетти. Оны саулыгы жакшы. Шынды неге десеңиз, Асанга бакканда оны саулыгы көзөйлөрак. Неге десеңиз, ога бу пытка деген шейлерин олар yapmadılar ama da bir-iki kere onu urganlar. Ve onu sözlerinden o mağa aytып berdi. Bu Asan'ın ne etkenlerin, bu adamların birinci onu başladılar urmağa, kursağına urdular, çok yerine urdular, betine urganları yok. Ne deseniz betinde görünecek o şeyler. Ama da başka yerlerine, yer bir yerine urganlar. O aytkan men bir şey aytmayacağım, men sizge bir şey imza koymayacağım degen, bir yerde imza koymayacağım degen. Ondan son onu ormanga alıp ketkenler. Bir Bakçı Saray tarafta ormanga alıp ketip, anda bir çukurun göstergenler. Aytkanlar, eğer sen imzanı koymasan, aytmasan, biz aytkan şeylerin, biz seni bu çukurga taşlap, seni atarıq ve son koymayarıq. Seni birey bundan tapıp olamaz. Ama da son ikinci variantında aytkanlar, buna sen bizden şimdi kaçarsın, özleri ondan 1-2 metr artqa yürüp, endi sen bizden kaçarsın, son biz seni atarıq, eğer bir yerde atarıq, sen bizden kaçtın, şonun için biz seni atıp toxtattıq dep öyle şeyler aytkanlar. Ama da ondan son Asan aytkan, yaxşı men aytkan şeylerin, aytkan ne aytsanız onu men yaparım degen. Ama da ondan son dany bir podvalga alıp kelip, kulaklarına bu tellerin koyup tok yibergenler ve yaxşılap onu köteklegenler, tok yibergenler, kıynaganlar, bek kıynaganlar ve Aziz aytkandayn Asan o bek güçlü adam edi dedi. Bu güçlü adamın olar sındırdılar dedi ve gerekçelerin yaptılar dedi. Ama da men ayttım Azizge ayttım, korkmasın dedim. Olar endi onen bir şey etip olamazlar. Oların endi bütün dünya bili ve korkmasın, bizden vaz keçmesin advokatlardan. Azizge de ayttım, eğer sen onu korsen, Asan'a ayt, bir şeyden korkmasın, biz hazırmız olarga yardım bermege. Ишгал этилген Кырымнын yol başçısı Сергей Аксенов мабустерге боле жанабарлык мунасебети азапларга чектирүү olarak саймай. Буну ишгалчыларнын незаретинде болгон Миллет телеканалынын эфиринде айтты. О Кырым татарларынын канунсуз тутулмасына Совет комедиясына бензетип утанмазча күлдү. И могу точно сказать, то есть никто никого не пытал, там извините, как в кино, да, там Спортлото 82, как пытка апельсинами 3 час продолжалась. Только такого плана. Смеемся. Bunun beraber Аксенов Сабайрты Кырым татарларынын evlerine суруп кирген ФСБ хадимлерinin мактап, ишгалчыларга каршы чыккан эркес жазаланacak деп сөз берди. Никто от ответственности не уйдет. Уверен, что будут возбуждены уголовные дела в отношении заказчиков, которые находятся на Украине. Наказание все равно к всем придет. И поверьте, многие этого даже не ожидают, но все это состоится. Никаких сомнений нет.
Сентябрьнын 4-нде Ахмеджетте ФСБ бинасы янында тутулган кырым татарларга каршы тизилген мемори протоколлар бакылмасы ойледе башланмады. 9 инсанга нисбетен тизилген протокол бүгүн Ахмеджеттин Киев район махкемесинде бакылмак керек эди. Ләкин полиция дава материалларны вактында ишгалчылар махкемесине бермеген. Сентябрьнын 3 ve 4 күнлери ишгалчыларнын куветчилери тарафынан 5 кырым татары evlerinden качырылган сон инсанлар ФСБ бинасы огына келип кырсызланган кырым татарлар не yerде olганын билмеге турушты. Бираздан ОМОН ve Росгвардия хадимлери келип, инсанларны тутуп, автобусларга yüklеп полис бөлүклерин алып кетти. Умумен алганда шу күнү 58 киши якаланды. 2 кишини кырсызланган Ахтемовларнын акрабасына полис хадимлеринин буйрукларына бежермегенинде кабаатлап, 15 күнгө апсханеге ташладылар. 56 инсанны карантин кайделерин боза деп, уларга нисбетен протоколлар тызып тек яры кечеде азат эттилер. Люди были на разных расстояниях. Пообщавшись со своими доверителями, мне люди сказали, мы были на расстоянии метра друг от друга, мы были в масках. Кто-то вообще проходил мимо, его просто зацепили и увезли. Вот. Плюс к этому, ко всему этому, на тех людей, на кого составили протоколы и по ком должны были проходить админ дела, по этим людям ходят уже сотрудники полиции. И предупреждают, что людей якобы вы у нас на галочке или же вы уже на разработке. Имейте в виду, это мы расцениваем как запугивание, попытка надавить на ребят, на тех ребят, которые сегодня интересуются положением своего народа, которые не хотят оставаться в стороне, которые переживают за каждого единоверца, крымского татарина. Меджлис ишгал этилген Кырымда репрессияларынын яңы далгасы себебинден ажеле девлетлер ара мислиатларыны кечирмеге чагыра. Украина президенти ve Кырым платформасында иштирак эткен девлетлерге муражатнамени Меджлис рейиси Рифат Чубаров яйынлады. У ишгал этилген Кырымда кырым татар халкына каршы баскы девам эткенин кайд этти. Репрессияларга угратылганлар арасында Кырым платформасы саммитинде иштирак эткен Нариман Желял. Кырым платформасында иштирак эткен девлетлер ve тешкилатлар бияннамеде кайд этилген принциплер Курчаламалы. Повідомлення, що надходять з окупованого Криму, свідчать про ведення російськими окупаційними силовими органами відкритого стеження за кримськими татарами та їхніми родинами. З метою запобігання катастрофічним наслідкам репресій, що розгортаються в ці дні в Криму по відношенню до корінного кримсько-татарського народу, і звільнення всіх кримських політв'язнів, позбавлених волі російськими окупантами, Меджліс кримсько-татарського народу закликає вас до термінового проведення міждержавних консультацій в рамках Кримської платформи. Слуга народу фракциясындан халкы депутаты Елизавета Ясько Украина юқары шурасына Кырым татарларынын такып этилмесине алакасы бар улганларга каршы санкцияларны кирсетмеге чагырды. Магнитский карарнамеси КБ ишгал этилген Кырымда Кырым татарларынын тевкif этилмесине алакасы улганларынын жедвелini тизмек керектир. Халк депутаты бу миллетне көрө улган такыплер оларак танымага чагыра. Ми повинні також зробити все, щоб наші правоохоронні органи, СБУ, а також РНБО ідентифікували тих, хто замішаний в тому, щоб переслідувати та затримувати Нарімана, таких як Наріман. І ми мусимо запровадити санкції проти таких людей. Є акт Магнітського, наприклад, в різних країнах. У нас повинен бути свій акт. І це може бути акт Нарімана Джеляла. Сочидеки 3-нче апелляцион махкеме Кырымдаки ишгалчы махкемеси тарафындан Меджлис рейиси Рифат Чубаровга гыяби шекилде чыгарылган укумну деңиштирмеди. Адвокат Николай Полозов Чубаровнун имайжилери махкемеге темйиз талабыны бермеге ниетленгенин билдирди. Полозовга махкемеде Чубаровнун менфаатларыны курчаламага ия саклап, анда диңлейчи оларак булунмага рухсат бердилер. Меджлис рейисине ишгалчылар тарафындан тайынленген адвокат тагдим эти. Июньнын 1-нде ишгал этилген Кырымдын юкары Рус махкемеси 2014 senesi fevralının 26-sında Kırım parlamenti yanında keçirilgen Kutlevin umayışlarının teşkil etilmesinde kabaatlangan Rifat Чубаровға gıyaben 6 yıl ve 200.000 ruble para cezasını belgiledi. Місцевий адвокат за призначенням вимагала вирок скасувати, в тому числі на підставі порушення права на захист. Апеляційна інстанція очікувано задовольнила вимоги прокурора і відмовила в задоволенні апеляційної скарги захисника. Таким чином, вирок сьогодні набрав чинності.
Сабарус ишгалжилері Украина аскеріні яралады. Бұны бірлешкен куветлер операциясынан штабында білдірділер. Кечкен күнда екі Украина арбейі яраланған. Душман Луганск вилаетіндегі Кряковка койына құрчылыған Украина арбейлері позицияларына ұжым еткен. Анда 6 аскер травмаға ұғыраған. Да яқшы тибби бақынув үшін оларны Харьковның арбей хастаханесіне алып бардылар. Ишгалжилер Верхнеторецкая қасабасына 35 дане 122 калибрлы артиллерия снарядларын атқан. Атышмалар нәтижесінде ерлі сакиннан еві зарар көрген. Шумить, свистить, гуде. Я нічого не мала понять, то виглядувала, коли перестануть вони вже стріляти, щоб мені назад вернуться, а оце сюди ж пробіжать і туди побіжать до сусідів. І ото воно мене там цукнуло. Bunun beraber işgalciler Starognatovka koyunun tarafından namlu artilleriyadan ateş açkan. Opытная ve Avdiyevka kasabaları civarındaki Ukrayna arbileri pozitsiyalarını 100 gram kalibrlı mayınlarının ucum etkenler. Cebenin başka teritoriyalarında granat atıcı tertibatları, kurşun atıcı tertibatları ve başka silah kullanılgan. Крім того, на Луганщині зафіксовані 3 прольоти ворожих безпілотників типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. У відповідь на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь з незаборонених мінськими домовленостями зразків озброєння. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Işgal etilgen Qırımda tintuvler ve yakalanuvlar Qırım platforması samitinin muvaffaqiyetli keçirilmesi için intiqamdır. Bunu Ukrayna Tış İşleri Naziri Dmitro Kuleba bildirdi. O Rusiya samitinin keçirilmesine keder etip olamağını için en yaxşı yapa bilgen işi insanlarını repressiyalarga uğratmağa başlaganında emin. O Rusiyaga qabatsız insanlarının taqib etilmesini, o Rusiyani qabatsız insanlarının taqib etilmesini to'xtatmağa çağırdı. Проведенню саміту Кримської платформи Росія вдалася до того, що вміє найкраще робити, до репресій. І за свої помилки, за свої прорахунки вона змушує платити невинних людей, кримських татар, кидаючи їх за грати і приносячи горе в їхні сім'ї. До росіян у мене один заклик – припиніть демонструвати свою дріб'язковість. Якщо ви не можете зупинити державу Україну від боротьби за Крим і звільнення півострова, то не треба зриватися на невинних людях. Проявіть, якщо ви такі круті, то відповідайте нам на рівні міждержавних відносин, а не ницо переслідуючи невинних людей. Faydasız ve kanunsuz boylilikten Ukrayna Tış İşleri Naziri işgal etilgen Qırım ve Donbass'ta teşkil etilgen Rusiya Devlet Dumasına saylavlar hakkında aytdı. Saylavlar 3 gün devamında sentyabrının 17'sinden 19'una kadar keçirilecektir. Rusiya, Donetsk, Lugansk ve Qırım'dan işgal etilgen teritoriyalarında yaşayan insanlarını da saylavlarga celp etti. Bu sebepten Ukrayna Yukarı Şurası dünyanın Rusiya Devlet Dumasını kanuni olarak tanımamağa çağırdı. Ular Boylerijanian Birleşken Milletlerinin Tehlükesizlik Şurası ve Baş Asambleyası, OBSE, NATO, Avropa Birdemligi, Birleşken Milletlerге kirgen devletlerinin parlamentleri ve hükümetlerine müracaat etti. Організація виборів і в ОРДЛО, і в Автономній Республіці Крим є незаконною, нікчемною з точки зору міжнародного права. Тому це такі російські забавки, які насправді на процес врегулювання і майбутнє цих регіонів жодного серйозного впливу немає. Це просто Росія грає політичними м'язами і намагається продемонструвати, як вона там контролює ситуацію. Avropa Birligi Afganistandan çok qaçaq kelejegine hazırlana. Çok afganlar ularının memleketinde Taliban hukumdarlık etkeni için anda kalmağa korqa. Frontex Avropa agentliginde qaçaqlar sığınaqlarını qadırıp çeşit yollarını kullanacak dep düşüneler. Mesela çoktan kullanılgan Türkiye'den Yunanistan'a ya da Beyaz Rusiyadan Avropaga keçivler olabilir. Aynı vaqtda Afganistan qaçaqları olarak o'zini taqdim etib başqa memleketlerde yaşagan afganlar da kelebilir. Ми очікуємо, що люди, які потребують міжнародного захисту, намагатимуться втекти з Афганістану. Але до Євросоюзу також, ймовірно, спробують потрапити афганці, які живуть у регіонах, де економічна ситуація не дуже добра.
Шымды Frontex агентлігі Түркия, Иран, Пакистан, Таджикистан, Өзбекистан ве Туркменистанда яшаған Афган жемиетлеріні незарет еті. 2015-2016 сенелер олған миграция бұқранандан сон Авропа бірлігі миграция системасына мұкемелештіре. Тепер ми не можемо повернути афганців до Афганістану. Це неможливо. Але ми можемо вислати людей, які видають себе за афганців. Ми можемо їх депортувати, і ми повинні це зробити. Сыңыржылар, қачақлар қайдан келгенні белгілемеге өгренді. Сыңыр кечітінде çalışқан экспертлер инсанның лафларына көре оның миллетіні белгілей біле. Ең құбетлі 20 девлет шурасы бұтын мемлекетлеріні бұл сырада фуқаре мемлекетлеріні вакциналарнен темин етмеге сөз бере. Бұл Ромада кечірілген 2 күнлік саммитте білдірілді. Анда G20-ге кірген девлетлерінің сағылық назірлері құрышты. Олар әр девлетке тибби ярдым алмаға имканына бережек Рома аңлашмасына таздықлады. Наше послання Римського пакту дуже ясне. Нікого не можна залишити позаду в програмі вакцинації. Більш могутні країни Великої Двадцятки мають допомогти в кампанії бідним державам. Це слід зробити негайно. Саммитның иштиракчылары инкишаф еткен мемлекетлерде вакциналарының ишлеп чыгарылмасы бойынша ишханелерін ачмаға теклиф ете. Треба зробити так, щоб інші регіони світу теж могли виготовляти препарати. Тобто потрібно разом використовувати методи та процеси, і тоді інші частини світу зможуть стати автономнішими. Эвелсе Бuyuk-Британияның сабық баш назирі Гордон Браун Америка Бірлешкен Девлетлері Байден ве G7-ге кірген девлетлерінің башқа лидерлеріні Америка ве Авропа анбарларындан Африкаға вакциналарына әжеле йолламаға чағырды. Браун айтқанна көре 12 яшына етішкен Авропалы ве Америкалы ашыланса біле миллиард байрамына қадар ғарби мемлекетлерде артқач миллиард доза топлана жақтыр. G20 ең инкишафлы иқтисады олған девлетлерінің халқара форумыдыр. Бұл devletlerde dünya umumi içki mahsulatının %80% buluna ve dünyada yaşayan ihalinin %60% yaşamakta.